anga le leima le anga no fore tu o fai on tanto o ye mai ni ko yaso mon mai to sufua o so mato ola ya vale fa o vino tanto por kana o le KAPITE ale kanasia ya o le yaso foi mana leima yaso lo fion pate ya fa kala fo mo bo le fion pate de tu se foi mai tanto por kana man lo so fo le fion pate ya se fo mo ya tringa amutan leima yaso le ka kusa dia Kering mere leo la fa pero tu wet pero na yele tenga palo tato tu salo mo ko la si de fie sa mo a ko me se le o fio pa tele no mo ko ina ye ka ko fa nga ka ule ni ko ya so ringa ko le am pom ya ma fo lo ko ka ka o ai la fa beona fili le tu Beo te ia tato tu. Ya. Ai la kasi e ko wa fa o no ta po kala me am tali taro lo fio. Ai. Ya mo foi fifa. Filo e to fo il malu Samoa. Samoa pot. Ya me se fo ka ko puang. Se fo me ia malangi ma. Ma lo la o ka ko ia me fo ngi ta fo. Fa popo lo so fo so matola. Vi ai peleri. Wiang kako falong kaka ya lo fale tua nem fayonga au ese finingalo le tua mo na lo fata muli ya itato la na fanau ya tako le ilungo le ala tako fenga malanga sa fa moi ma ke ko voi mutalo kapo kalame ya fa pikoa ya mo fenga palota al tato tenu pe nga ita o este sola ya pengau menu ia le alo favor le atu ia la fenga filinga ia tofi mai langi so ni tatu taita ala ta mataloa su i le matale ni ia poklame ni taia a matal talo so a fatmale alo le ngang pa ia amene anga pa ia ia fia mai e fatu loto ona matutu ila filo lofa au ina mai lo nganga fa le ina mato fa foina me umalo langi le tua ina e o ina loto au ona malama le ngang pa ia ia lo famai ati mato ia mato mo poto male nala vanganga fila no so mai ona iskeriso lo mato li amene le tua ia to me fa munyanga ta pena il mato tunu loto pinangalo e to fa male fa to tang le paloto mato tunu ni la to fili mal tonu fili mal lofa to fa manino wan tai ya lo fomoni ya Samoa ni tu mau pe Samoa le fia le file mo mal sa tonga e peo ne yai lona tuto tas fa mania fo ya la to lo tamo ya la to fo ya pe male ami tonu ya male ami sa ya fainga filinga wa lo loma nei le fai unga le nei yaso fa mania mal mato puleanga me se hoi lato malawa o fata o tolie ngasa le tino o mai o leo langa nei o te ele a lo fa malolo la matu talo ma leo lenga le nei o na o keriso lo mato wali amen so a fulta ma le alo le ngang pa ia amen tai lo ko pa tele talo tali ta ko plan nei ko ita yao nei fia ya lewo maku ya kasa sama beonga mai mo ele ku am si ko ska makanga ya kai fa di mo ya ya mio ko ko ni ele langi o mo kanga kala bai ya nga ma fu ai ni mio le climate change ya ko so mo foi ka ka mio le langi mo si si ma fu ai o mai fa fica única por lá ya le o ka me ya kuite pero si la mai ka ko ko marca ko pura y va ko mo le ka o y la o que pare ya pelan si se tato pura nga mes fo sa mole slide mo mole o slide mo mulia le ole tato fa sol na va ya so tona from the cry of the earth and cry of the poor ya pelanga ta wa ya yang kama maka ya ka ya aka yang ka maka wa tangi le cry of the earth tangi fo le fatu
o fatu o tangata. Ia, the cry of the poor. Na ia me kamapa ia o mea mo sisi o manga ma le mele o le afu whawhikau leo tupu nei o le climate change pe ngai tā ua. Ia ma suia inga o le tau. Ke leo mau suia ingo i ngei. Suia inga mo le lama tia i soi fuol tangata. Lama ke fuol soi le afu le ola tau susi o le sisi o manga. Watangi lale, watangi fuol tangata. Pamale el tamapa ia. This is a sign of our time. Na winga o se whai roilo lea. E me leo kupu. Iyo e leo. Ke minge leo e meo kupu kako sisi o manga. Leo e meo kupu kako ai fui tangata. Na kako e foi kako kawhakolu hoi lea. Lea tua tangata sisi o manga. Alea. Leo kangi lea. Kangi tangata. Onga wa. Ia suinga o tau. Ma fua me peo ngai kaua. Ngā luenga so ngā whai tangata. Ia ila lenga ngata mai ele ya o tasila le fa ilo taimi ka ulanga kali ele kali si e se awanga faivo e kali si katoliko e Italia tu fa fitauli le fa mai le Vaticano rua o me ko kupu mai so fu tangata ile vai kau o le o se fa ilo le o se meu o paleton ka ulanga kali ele kali si ele ngo ya la ka ko vai kau ya mele e kupu ia so ne swing al kau mane e yangi me sa lau si meu ma lang me maka meu ya ngi vai kau ya me nga le kupu ya ka ko mai la ia le fo le table of contents por le o le aka ko le o le fa va le o le fo o kuskusinga le ka mapa ia la tusine yang tu sini la dato si ya kama ikusia ai me ka kiele o kusima ma fo fonga ma o onga kama pa ia ya se ka ko ma le o ko mai kia ne la fa mai ya makala chapter 1 ko si ko yo chapters ya chapter 1 na makala fi what is happening to a common home la fi kama pa ia ya le lalolangi ako la me le kupu kako sio manga la me le kupu kako inga fa natula kako sio manga me uma yo ingala le la ka maka ya fa so po le si chapters la ya la ka o la le chapter nga le fa mai what is happening to a common home la me le kupu ya pe fon kakal ngole sis se kile alu skaki por al medio kup e que quiero ko me kup mo o ka fani muta nga ava ko mo meu o avo yo flooding yo me foi flooding ele kup mo yo mo meu o fa ike o avo ngome o kangi malo losi afkai asa molea o fai asi umeri ko ya fia aka ko kilo kultelo lola o ka sainga o inkia o Amerika ya Lucia le ko poing me hole ale ka ko fa ngo inga ngi ya enga lulu o Lucia la ve ko ka ko ngalu le me makaukia ya le winga na ngal sil tama pa yo la YouTube ya ele kau o la ka ko skaki para me ko we see it it's real e ko ka ke fei lo ya so malias ya me la ya fica me kama pa pollution yes que ele pollution so ma fa la pisi solo kako climate change o que ele swing or ko no doubt ele say no question let me say se ni kufisiringia ngame mo ya me the issue of water makaiho kusia kama pa ya ole address kama pa la langi ako ya pe afa me ole water so le ke la wa ya ko pollution mo ya ke las pollution ya sabo alanga ole address ko inga la langi ako ku fa kasi ngai lo le ke le fa ya ngai ngol si manga loss of biodiversity o me voe mai mau mo meu fuanga fu nge ka ele vai ma ola fa ka se ele vai nga
Ma mea lai ola e kongore vai. Ma sisi o mangai la au. Iyo e. Al paia diversity la ngaro, minga. E kele mea ese. E ola whakasi le vai, le ola lea. Po le vai, po le ala vai. O kele la o fuanga i e lau lang. Whalea ngai. Whalea ngai ngau. Iyo e, las o mai mau. Whalea ngai na. Me foi le ka koe ka ngo last time le melhor ka ko. E ka ko vai e por fulo so. Ya foi si vai le ka. Ya ka ko vai le ole. E so foi le ole kwa le pak. Mali ya. Ya ile mali. Ona foi le ngol vai. Vai que le foi le tem foi le sa foi le que se. Ma ka dia que a fulilo. Ia ngaka ke me on le ale pak. Que la kusole ka ke usumai o ka. O le fa ka me ka lunga le o tele. O me ka pepa. Ala susu. Io. E ka ko ali o me mai. Mo la vai. Kai fia, kai di makala. Sa pa palu mai i la ro vai le ke vai ko le vai. No mai le ia le. Ia fa la ia ele se me le anga le o me foi ala. A umalo ese lo ia me anga. Le ko ola vai. E mo mia mea ngai fa ola ese le ka mai o le tua. O kunga o meanga o ya nga la e o mafunga ola e ola le vai. Ese mali vai foi que ko o stagnant o le ola. Que o amakang nga kupo i lunga le lim. E que ilo le ko nga vai. Al vai lai me ola le ko. E felisi ale vai. So ko nga mela nga le utuku fo i le mele ka o loss of biodiversity. Wa ka ko be se lo menga. O pelo le. Ya pe kala aule o ka fo le vai fa man fa malu le vai. So ko nga menga longa fa decline in the quality of human life, breakdown of society. Ia mele ko ale nga lo ma maulalo tulanga so fu o tangata. O ngo mela ia pollution, climate change, loss of biodiversity. E loss of inequality of the human life. Iyo e. So a loss of the human life or breakdown for society. Ma society e fau tangata. E se sila la ia multalo. Ora mene. E kongeki uma mea. Aleanga le simea, okay le simea, okay mai le simea. O mai soi fuka so ka uma me la na filosofia male ma ho fonga te mapa ila kanga ora kusia my everything is connected e ko ngeki uma me le ala ho ka ko fo ata ka triangle le tua tangata si ma yo si ma ngela we uma ya la au vai o uma me ma mu fe le ma ko fe ko ia ma tangata le ia male tu le o mai le ola male anga me alo fangi sala a fia roi ia wa fia i ya fia hotata wa fia si ma so it's connect so yeah global inequality society o le ka ngo me ka mapa i ka ko pula tu ni e pula ko America pula ko New Zealand poia. Ja, en voor move further. The inequality ko kong globe, globe o langia to global inequality. Ma voice ja. Wa o inequality por le amio kong o mele le ko po mai. Sisioma. O tunu te tele ka no momo. E o mai ngai ava ko resources. Ava ka ngoi le globe e a lenga rich north poor south e o mai la wali le lunga le rich north ava ku meo resources i lalo le poor south va ku fai la ko me ma ki ya nga ma o la to ai hakile nga ma nga pua ka ko ma tiu tato me la nga le feme o poto e le me foi anko so ka lenga le lunga malalo ai se ela e mau ala ko mau makiwa sa lang system o le mai o lunga ngau ya ku fa ngau ya ku me la
Ele va pera o mai ngoi fu ngai le lo. No le mai fa pa anga fu ngai. Mai ka mai fa pe ia mai manga ka kai ia ku e ka ku la lon sa. Ya al se ni wa su paseng ele ya. Por escola bo ngari ba ngai yo le ta o ko pe a yang polo o lang so le. Ka ku la lo la. Ya. Ame le mo yo. Mo wai ku pe ke le ba ngai. Ai o kia ka ko la lo le ba ngai. Ya makaria la pe nga kalonga langs ngai langs e le oi Africa Congo Basin. Ya ma oi fe South America, inga Brazil, Amazon. Ya, o langsa ngai fe ka mapai. Ya fa la wa ko fo ile. Fa la ngame. Ya o fa la ngame ko ngoi. O foi pisnis. Kamanga power me ki kilo kwai la au o me nga kupe. Ola ia la me fai kai la la. Fai le la papa fai pepa wa. So uma la ni me o pepa me Yoi. Yeah, and make it a tupea. It's all about profit. Yang fa yang ala ia le. Ngore ave mu. Ave makai la lo la. Ala aungi. E fa mo ele le ka ke manga winga. Kusal ka ko air conditioner. Natural air con. Yeah, why? Yeah, le kiki air con. Malaysia air con alis. Angale me ya yung fai iska pokana. Kaska que me se felicidade. Ela não meio, me le fau mai el power bude. Lá natural. Me ngai esse era manga wengo meu masingia. Na waru kai ngofo mai enjoy le. Manga yo le feliz. Me na le recup. Ya me le pisa ngai meio a fo yo. Ne e ka kopan menge ma fainga paki me le carbon credits no fa fonga ku e carbon credits wa mai kele ku pe mo ai ya sa e me va penga le o fa mai UN fa con le UN ku ngi o sainga America wa kama ia le kele pollution ya makabela a fie ka ko la ko pollution wa lo langi ka sel e ka mi miloale ma mai ka ko la ko pollution ya ol mena le faingi okay kele pollution foi lo rin fa anga si ma ka ko wi ya ko lai ki south e min ka ko me foi ya o la ka ko la me foi nga mai ko si mai o America mi se ko ma dor o ka sama green yo sa because ma kele o ka ngi la Ada aku ke me ko ele madrin. Fika yo i ko ko. Ya, ada ka on chupe. La papa everything. Ele carbon credits la. Ku sala le fa mai UN ke lo. Fai me me ko. Ko konge o ko nga atunu titelele ku pole pollution ne. Ko konge o ko ku pe nga o. Ya tunu la ke ena examo. Ya aungi kala ko la. Ngi pale ngi me no ngawinga kusara pe foi ko me ngai o foi ko pollution ai keep mako pollution ya ko fa pale ngi ya le air quality of air le breathe ka ko ai paulan me ko ves ku pe ma ko nguya foi fa me ton le ala ringa mo me ngal ku pe le ka ole carbon credit ole credit ku to credit credit mai ka ko ai Sanga, ya Malaysia banga ka weak responses. Ya oleh fa no nga le tama pa ya vai yo le talia. Misa ko oleh fa ko por me. Ya lang kusi ya. Ke le yo nga fa ki nga fo ko nga ya mai ke mul nga le pas ya. Ale yang fo ko nga chapter 5 lines of approach and action. La ko nga approach ka ko kali fa fitau ni. Ya, le mai i ka mapa i si ka ko ke. Arang fa ngong. Ya makaria 2015 ya nga mai ku si. 2015 fiangi 2025. Ya ali malius ko ing ali ko malo i po Francis. Ki kilo ko po Francis i poki po ya mai o ya UN. Ya masengayo yo kam ki kelela. Kusanga le fai arang ku se pe le fai. I foi pe ele ko ali ku fa longo kam esa. Panalo ke loe isa o kamapa iyo la ko we ko po me ka ka ko kongi ko pengi ka kangi ko ale anga la correspond a week
vai querer Io. foi mai E musu, e fai la comea. E ale musu, e fai mesa, mo le meton. E musu. E pat deka faron la wa e ya la wa e worka. E wo kam fai e fucking women. So, o mea lai, o issues lai le impact le life o le tangata. Ya, man si o ma. Issues lai. Ka kua koe vai, ili me kai kas. Pope Francis says the problems are closely linked to a throwaway culture. Ia wa. Ko me kasi aki ki ko ia mai o fa fika umangi e mafua mai me ka throwaway culture. Po le nganu ole la fwa yo me. Which affects the excluded just as it quickly reduces things to rubbish. For example, paper, plastic. Yeah. Ole ka ngo mai ko inga. Ile me ale throwaway culture. Ya laki kilo na ko inga. Ya tunu mau oia. La le winga throwaway culture. Fa ka ungi me ai. Ya le ke fa mtala ku wana mai. Le ngo o di Amerika ke me ko sa wingi. Yo me ai. Me ai pate le. Yo me ai fo. Ole anga nu Amerika. E ko fa mafanga me anga po me ko fa me ai. No. Fo wa me ai ki mu. Fo wangi fo kayao. Ai lang me ko lapis. Ku saper manga ya steak sa mo le lapis. E ando lapis. It's like a culture ho le lato. Throw away. Ngal fak. Or for they have the power to buy. He la ko purchasing power. He kupe fa ka fa alu. Sa me fo. Ai nga me ai. Lava. E mo ro fo manga i o fungi ya fa ka visi o kayao. Lau ka avale. Ya wa ngi le alu fa ka avale le EV electric vehicle o ye. Ya. Ai ka manga ngai ala fo manga ko. They want to own things, material things. Ele umal fia ai malanga la fia ai meu le langa ni. Ei. Me na ka throw away. Ya pese vai, ni fu kingaro vai le pese vai kia. Ave si la mele kia es contenanga la fo ngai con ye. La poverty la. Afrika. Ya, ke lo con. Usa le wingala nga me throw away culture le. Al mera le se ka ho ki. E male ko nga le male le wa le ngaka lai me ya. Me foi kingo. Eu vengi meu que fo. Que fo ngi le. E lora e ko America, la we si Apple phone, iPhone. Me fo wa le kana kaio. Mutal. E que va cultivi. La wo isi ngi le fiafingi. E kana kaio. Ana wo ngo fo me foi ko foi lo. E ma ko manga nga o si me fo por si me fo. Ele foi satisfy la koloko ingi mea. Ala le la ke fo. E ko mga ai me fo. E mga o po ai mo o mo ya le iPad fo po le iPhone fo. That's American culture. Ya e ko ngai nga America ke ro se ko e ke le kupe ma. They have money to buy stuff. Ya. Le ya fa le mo inga me. Le banga le Pari telefon, ya. Me ia fa pe. Lo mo le o va ku o le o mo. Telefon ilo mo me va pe ma. Oi. Ya da sa wan la fa ilo. Ya nga. Me venga con fai que ya tu pronto no. O ngi fa. Esa o manga o yo ka kama le loko ka manga o meu. Nga o le ele uma. It will never satisfy. Ya ka ora fai que wai. So le ka ku ka ngofia, ka ku ye la lo south. Na ka ku nga fa mau o an wai nga le lunga. O fesa o me fongi, sa mai lunga. A me yang a ku ya le fa lo e ke le ku i pasika. Ele ko nga metal nga pra e mau la lo sami. Ya la o mai ya kampangi ke nga e sami. Fea pasifika. E la wasa ngai si ko lai ke pasika. E mai na avela ia o mea nga ave fai mo meu iPhone. E si me phone. E ko fa ka mo le ka ko.
es ka mai mea le mai I ia ka whakakari la ke me koe mo me fou lea iske fong fou ia le whau mai a mea ngā waku I ka kosami ngā kai whanere ese maali ka ko erengi me whaingofi o mai ngau ia ka ko erengi ka ko sisio manga ia ngau mai le o sainga koe whaku apai o koe sen mai a kako o ko ka ngā era le ami o tonu le me a mena si lenga leanga se ka ko oke ma le ngaka ngā la pisi wa throw is like rubbish a wha penga mo inga ko me kama pa ia wa throw is fo I matangata ko ngeki lo le ko inga me le abortion mo pepe le mo mia ia o engi pepe le mo mia yangi nga me engi pepe le mo mia o e wa ma ya manga le fa le abortion fa pa ula pepe inga throw away ya so kili sioki na me ya fe fo upu yo upu ale upu le me ko inga throw away lo inga ke lapis ya fa penga fo la ka me ki kemingi melhor abortion olha porque é lápis ele não penga pa que deu sui fumbre não está tomaco ya fa penga fo la olha singa al melhor inga le throw away culture que lo tunu e misala ku Europa ya ma ku ku roya ma ku o le finga o kale le bakos ya wa tunu ye makolor kama mo ke o la we fesla o fale mo ya o la ko ko la ma ko le o ma ko fa mai lo ba ska ko kula fon fon le fisu c'est vrai that's exactly what they're doing fa lo le kula fon nga me ave euthanasia wa ka o le euthanasia no winga le como mercy killing nga ave ko fale nga ave fa kula fon nga malo fasio ke lu mamalu ki nga o matua o le mfenko o le lawakos o mama dia ya le o ma so iyo no wa ku e ku e ku ya mo ya le o mo ya kwa ya ka o mercy killing so o ku ya sa mo nga me ya I hope o mai ele ka mo ka na ngai me yang ka oso mai so e kempo fa li makap sang ka lo ngi sila fa ka ngai ya abortion yang o e fo le me le euthanasia ya ku mai sa mo to wale ka ko ya ta sika ko ma ko si o lioti ka ko nga mo ya lo fo ya ma pi fanga le ma pi pulotu ya ko ngo ye ngai ye kango di ma ia na foi mangai ave ngo foi apa la separate ki matua fana la mo la ko I la mo ka ko ai na la ing sa mo ya e mi king of vakasi ai fole o se yo ali oki la porque na mo vakasi iyo that's someone so al melanga ya kako kikio leo kikio ngela plastic le paper wa la pisi ke dia yo paper mala me plastic ke fon kama kai fa ku ma bonga o la pisi yo sa ya nga se va lai wa misala plastic ke dia ku lo tek yo ya ku sa o ma fu ya fa ka wa me fa ka ingu cha ya fa kai ole mo ya ale foi kupu ka cosa e le kupu ya samo media samo fa fonga mai ya ole ka nganyal pu mat o si aso ka kela kula kava so o ku ngana ka ole momo ole le fa fole ya yo le ai ko ka ya le fa fole si me ayo ngoma ko ya ku mangwa le alu solo ya ele lo mai si o pero o monga me le kan ngo foi ya con yo anga throw mele ole ngani al tato proclame ka ko fa mas tato tunu pele ya tato mal o pale ave ko fa fa ya o ko se mau samo clean yo samo so ai sa le mama yo ka ko yo oyo
Yeah. Au mai la pisi au. Nga kong wa. So we need to keep it clean. At kami yan for choka. Ok kasi mga ngayon sa mo. Yan po na makopi ko. Ako ay wawa ma. Mamil lapis yale kau ay au ka so. Kakopi nga fay mo sing kami. Aw ngi fay ka ko nga renga pe fa ma ongang kulisi. Onga fay or ka ko home. This is our home. Dele o saulam kay nga melon ngam. Ya ngambu. Ya. So ya. Ako ngalu fakasi. Ako ngalu fakasi. Nala, kakwangongoa la kalagwa, wala ka ayame pe ya. Critiques the linear model or ko inga na po France kango critique pe fai kiyo ko inga model. El model la lele ka kanwa mere throw away culture. O le linear longo wingo se lenga ko inga linear model ngai ngale fa wa me fa nga kia fa nga kia fa nga kia. Ada la fa ko inga manga le mere circular model. Longo wingo. O le cycle. Ya. Fa fa nga ka ko ngi cycle ave le meleri ko recycle ko sa minga ele ya se mero se mal cycle e se la pise elwes asia fa nga ka ko tanga ya le recycle ko fa mai si me fo bye ele ma se la pise mo wai so circular model is the model ka ko fa nga le linya nga kia ya ka kilo yo o ela sa piki ya olo kalo fana ngai ya kwa kai fu dai ngai kampangi yo fu la ko me recycle e wa ave me recycle e fu ko ingo ya mato o so le fa la recycle ya e olo kalo e kai la fa ya por fa samo kai fa la o fa le awal ke la o plástico fango la ku yang avele plastic ka recycle e mo ku pe au ko that's a good thing anga fai uma fo ila e no mo po o makanga nga me as mangai ya le winga nga fai ki lapis ya ko mo mai si me fo fa la ve ka ko ni na fa la ve ka kawa el malo tu se malo e kule mai mai ngi se kampangi vole ko fa wo fangu plastic nga le ave plastic le lapis ave nga ko mix ko ko fa mo ngi fangu po o plastic na lo fa mo fo fangu fo la ngi me uma plastic ni wa so I mean mo la nga iluma fai fo il malo nga ya calculate what is happening to a common home ya sa war fisilia al kamapa ia lan me o kupul ka ko si manga man ka ko inga fa na tula le pole la lolang ya ka le kam fa mam na fule wingo le upu ecology e lua upu ngai fa wale upu ecology ole eco it means our home or our house eco ma fu isa ele ma wale upu le economy economy se mer ole hakinga engal ka ko ainga ska ko si mangal ka ko ainga logi ole order for harmony within the family longa winga ngal upu ecology ka kong foi put in order il ka ko ainga yo winga kong ngal upu ecology ya ko ko le ile si manga ko ka ko ainga fa natura we want to put in order il ka ko ainga fa natura aisia ngana me ka kikiro nge pollute wa la pisia ya wa kere mo fa le hanga le si manga la me fa men ko inga ya ka ko put together our common home in harmony in order ecology ecology that's what it means basically yeah eco our common home and then
put our common home in order. Kakamway quick. Fakulang halit ka ko ay nga. Kay pifo yaw. O le mele ko pungil ka kumalo. Ya. Ya family si wae nga le family. Ya makakulo makukoy. Fakulang halit mo meu policy awale ya kupulya. Ya kupulya tamau ay nga le tnu. Le economy. Ma mela nga le sauli kupulya economy. Na winga le tina o se le tnu ma le tnu. Ya ai mang ai ko. Fai fa order fa le. Ni ke o e ko super singa ma le ko fix pa sunga super singa ko le order nga me. Ya. Me nga nge ku polio vesi. Ole le sa o le ku fanga ma le distribution of the wealth e ko kongo le ole atunu. Ami o kongo. Yo langa se akala fai kua. Ya lo kwa o ka se kelo me ke ya ole lo foi order. For this order alone me and this harmony. Then the way someone coming it's disorder, it's disarray. This harmony will say ko a will say peace. Ya kan kalau fi ngam ngai fa ngi. A fe o ave ye kupe ave o ibo ai ye kupe. Yeah, let us take a look at the state of our common home. What is happening to our common home? Oh, Pope Francis. Yeah. Yeah, sisi le fo yakanga. Yakanga ya. O me le kupul kako sisi manga. Le kupul kako lalang. O me le pollution. Ya maka ko kongol home. Ke mi le ku kai lo me ai. Ya ngai fo sao ile il pollution e fai. Ya le me yo o a ngome. O ngā umu ye, kei me ki kukoia whiro o ngā umu, ia. O le ngaka wa kuolia le carbon dioxide, le mafo il pollution e ka ke vesi enge, ia. O le kasanga e. Ia maka mai dai. Ia maka mai kone ainga, ia. O whakura, o koe kukoa me, e makaka me ai. No, o le mere hanga e le koe inga, ala tamapa ia. Ia, e hawanga kiki le me ia. Ioi. Ya aya fo ai pia nga ya no ifi nga ro ku kekete ngi ya nga me ai ka wanga ku ka ko me ai ele fa pe ka ko fengo ka ko ku ka le wole ngi nga polute no just for information it's part ele ka yanga nga ila lo langi a ko ka ko ku ka la woli ele e susumo pe me ko ale me e ti still le mo minerals minerale ya e fai 24/7 asoma every hour every minute ya la ko ranga ni pia nga ya ba ngai kamiki inkia ole air pollution langa ole air pollution from transport from mo asu ka vale ya ka kiki fo le melalo vai café e pisi vai café e pi kokor vai café o i kongo Shanghai la o i senga awa il pollution of the water la le femesa industrial waste o meu fale ngausi me o kamanga sa wala ko waste punga ilsa ile sa le waste nga ile vai ka se wa ile that's pollution ya i fo ngale the soil pollution pollute for soil ai se ole extraction ole mine ma so se me fa imo me pisingisia ma extract mai le oil pole koale por me e kawang pollutes le ya ki for air pollution industries e melanga kama 24/7 ale wa ki kama foi ngai la awe a mai ok senga ka ko ya vai kamang or na pe ka fanga i lunga mo me carbon dioxide yem foi pepe mas inginga 24/7
e ka ki voi le si me nga le land pollution ale land pollute foi le ia isa o ka me o le la pisinga ia so that's it ya le si le me loss of biodiversity le ka ko me ka makai ngi ya ka singa me ya si sila le le akala i lunga aka kolu le lunga loss of biodiversity healthy December 2014 dying February 2015 dead August 2015 the same place le po me le akala ya lua fesu fa ya te sema la ma ngia flourish ma lo sia le amu ai o mai fe poali lua fesu lima yo vai mo miel sakramika le ken mo sio kalo foi si amu nga me le pe pa o pa pe fa tino takata pe ya aku ngo wa mai nga ke ko pe lon kingo ya ka ko mai le ya fala wasilo i peselo mo la o silangi isi vai pe va ko le ku lunga me pa u mana lo o tet o okile ya fo le melio le coral so that's the loss of biodiversity makalila lo coral olai mo me o ngai ia lai ki mai si pusi uma me sami ya ole no pelo coral ya ole lo no pepe ale o so solo si me pe Kede na lo ida amula. Ya ila lo amula kede. Au ila ole se. O ila ole se pena ngo. Wa manga ilo ngai o fe ka ke so la ia. E solo i. Ya. Lo ku ora ku. E fa penga ho ila lo ifo Pe sa falling mai o se vai kafe. Sa ke le vai kafe. E o mai ngai mangu ia zebra. E o mai fe ngoi. Ya ma au ka for we kafe nga we kwa pe fanga va me le va that's the whole biodiversity o le vai o le va e ngai mang o le siola nga wa ku ngai mang ya ka mai vai nga le e ko umi le pla le si me mai si aso in wanga la e lo winga pe vai pe le va pe lo fo ngai me a fiki mo fa penga le wing on melhor a loss of biodiversity. Fe ka ko vai le ngai. Me ka lo fa ngai me ola Ya, ka mai si me sewer disposal, ya no me pollution nuclear waste, chemical DDT, ya va ka mo fanganga anga vao Ya. Fangar wawar malo electronic waste dangerous chemicals chemicals yo ka ko wa ilunga fakai ka olo me ko nga chemicals la ki ba ka kela ko ngai fa ka ka ilu mo fa le fa lo so aka so le nga yo ko ma ro yo la ka moli su fulo con pau sabe mo fa ka wa eu que com fa ilha ma que mga fa ka me ka me nga ya ko nga me fa pe mo fangu yo mo wingi yo ngas que vai ku fai umale plastic demolition sites ya o me funga lo fale o ula la ko ka lepe fa wisi me fo fertilizer toxic chemicals medical waste la medical waste me fai kui mo pang ko e ngali la fo fertilizer nga mesa ka ko manga o me ola mo manga ola fa ngalo ka ko ola fa pe ho ngai me ola la lo le singal para medio mufe ya wala umayo le melhor le pollution ya si le for kako akanga what is global warming global warming nga kilo wole warmer atmosphere and warmer oceans
Lalan me kupu me ngal warm pe warm le atmosphere, warm le ocean, or rising sea level. Number 2, rising sea level. Pe al mero walu e kafula kipo ke felkoki. E pupunga lo alu lo va fo. E rice no we kame ke wa rice le vai. Fa penga fo lan sami. O sa nge o nga waleanga le ozone layer. Sa wale la pa iyo nga ave malo lo si sami. Lalan me kupu. E vela. O pupunga fo sami. Lala e mafuinga warm le atmosphere, warm le ocean. Lalan me kupu. Rise no sea level. Ia sing kama a rise la sea level ya ka ko ngei, e mesa ka ko ngei pia. E ko kimbu i ngei. E lalan me foi. Ia o ka ko ole pau ngei pia. So the vice sami. Ia, nang foi was what levels kukusa. So changing rainfall patterns, kusa me kupu global warming or rainfall patterns is also. Eu esse ano me ka ko ke o kim lis kim la ke ar kim fo se. What change the pattern? Olhe sa olhe me ya ka ko. Pe ya o masingo yungi le kim mo ka ko. Ya asa masingo yung ko ala fa so la ko. O sui the climate. Yes, remember le uri balu. Ope ola sa kim. Ai mai le ya. Ko sa wala. Expansion of deserts in the subtropics. Ya kako ngi subtropics ya expand the desert. Kau dia ingat kako ku uya di Pasifika ya le ingi sila o ya skadia. Ni desert kelio quapex outbacks o skadia yang ada desert ai ingi me. Ya kili expand. Asia climate change. Pepela au ya wakili anke le melere al desert. More flooding in coastal areas. Ya kakuranga ngofo ka for coast iyo kele flooding so le warning nga la ko lo ngofo e vai o ka onga si or kai ya ko kimu mai ya fa penga ya la melting of polar ice caps ya makaulia la le North Pole ma le South Pole e ice ese le kamai le ku e polo le o lolang e ice lunga ice la lo e pe kele nga ma fanga le king or polo yo anan me nga fai le tu e fa so ko malu ya tu no lolang pa penga fo lunga fa so ma malu la me le sui e sia le velo lolang na la me lo kup melt wale nga kala le la velai o ya ko melts mai ma wa le la le kasi le melts mai ya poles ya o kafe mai lunga kafe akura lo wa kideng o ka e isa se o melt la me lo kwa si ya kai so me la nga le ko ya more extreme weather events ya me ai ka ke va ngia ko uia e solo aku bonga ngai sai ngai kafe wa ia ku le wa e fale so e pingi ko nga va ai ko ka si ro ifo fale e milie ba tauti que malo se ve aqui que eu vou isso com o mu falang solo mai aku lupa ma Amerika ma ya me la Amerika me ka twisters mo me o asosio oh mo ka kia nga me so ya ole ku fa vai kai minga ole so skem me o so so la se ya we fa mo ngi se asosio ala me ka la foi news la se ke minga mai sorry o que ele hace me ouvir a maco bomboia que eu vou ler maco fal waku kau wa lo akulla se ana ni maco kia so sorry se pe al me fua sorry ma lo sile olha me eu cavalo feliz ya Malaysia mele ole ocean acidification no binga o acidic in the ocean o me funga ole acid ya o ole
o global warming. Ya. Ya ole ola I fo la le ver ka me le ngam ka mangi kwa. Ole acid. Le ma fo ing pa le coral le ka maka. Ya pa pe lo. Se va ele ya. That's o mega ku on global warming. Yeah, so we fo la extinction of animal and plant species. Yeah. Mewe o ka wi. Ole velor ka. Suing or ka. Ole fo iska komang. Pe masa inka kan ngoi fo kau le yang sisa o le ko vai se miki o le ko vai se miki a mela ye se vanga ngai sing amo u le ke au ka ko mangu nga o wa makanga le iyo ya mai si mangu lai ki ka ke le lo ngai mangu lai ki ngi ye le fa ngai lo mata le la le en fa fo nga extinct because ele ke la capacity e a fo yo lai ya fai la vela mai le ka uma vela le se mang o le fai fo ngo lai la to e o lai al sami because a sui fo sami vela sami o le o la vengia so la isi ve ese poco le tua fai mai o manga ko e tamata manga le tua e ko nga vela ma fanga tawi mo me o la sami fa penga foi ea makako ya lo e vas kalwa ka ku Europa se va kwa o esa o foka ka Europa ka mai ele angia mal siokia ale alo le ia vai foi alo ki o lu pipa ngai un kwa me vela va so ko ma foi sia o le feta ui vela lo ia lo la ma me nga foi ele tu foi an ma fu angalanga me ya pe fola me mo food security threat awa fa lo la ve vela lo la e ko yo la ngi me ko ya ni me awa a fa la le o la me ko o la va fe ka ko ai lo la le ali winga so the gradual increase in the earth's temperature caused by high levels of greenhouse gases in the atmosphere ya na ko mo o le increase o le temperature of the earth ya le ma fuenga nga mo ka ko me greenhouse gases ya ma fa penga we vela ka ko la lang ya ma fa le ko rom ka ko ya mai ka o ku le ka mo muri ya ya o le ka mo muri la ya nga sila o le la sa o le la ma ka le me lang mo nga la o menga ko le ozone layer la nga ka ko la langi le me maka mai la loi ale ozone layer la o la nga me fai o ka ngamu nga pui mai ka ko a saul malo la e filter ka maria nga amaya la ye le ko le ko nga ma fanga mal malulu ka ma soi po tangata al me le ku o ka ko me sungu me yo ko nga me yo mo me fa pasi o ka vale la ko asu bianga ya ma me ye le ka karango ngi me o industry sa 24/7 ya lo lias wa lo kurat ka malia fa puku umale le carbon dioxide ya alu ngofo le ngofo pe me papa ngai ngofo le carbon dioxide la ko me le fai ya makaria le carbon dioxide e activate le wa masai lo la le ya afu le la me fai o mai sa o ave malo sila o mai pa le ya me makanga le earth o le se me o vevela que le me usa pe fa malua ave se lo fa mal o que se ve ya fa pena o le ngakaringa o le vela le mo we le wa ku sa le ka ko aku sila ku le lang monga ma le me maka o ka o le ile ka ke ngo fo me maka le earth ala monga nga o si manga sena le vale le atmosphere le mfinga na soi foltanga ya langa wa wakula le vela le ngo sao mai ava lo sela pai ile lolang ko fiki lola ile alu ko kau o lunga le mena le ozone layer la pa pe ping pong po ngal pai nga ko sao ko lan sao ala vela le ka ko vela fa ku pula ia la wala ngai ale ka fia ka ko me fai
Ya, whapulea. Maare, kasinga solution at kamapa ia. Mai kasinga solution ole. Kipi lalo meio. Nga ngausi meie, halu li carbon dioxide nga. Kipi lalo meio kangola. Ma foi sia. Nangal carbon dioxide. E miki ia e la. Ai akalo lai la. Ole mfenga miki ia. Akau ia foi. Ole carbon dioxide le alu le sau fa foi akako fa ngai la fa me ai la o maki ngola la ale oxygen le mo me la e o lai kako it's a give and take yo ka ke e o la finga ngai le i mga ngai la ya me la le ko i mal sistema ai akala kako la la ole lo sa me kako sa un yo ka fiuk Ka whakoko reo. Ngā. Ia, lau kele a koa le whingalo ka mapa ia. Mea kaunga whaia ngāka. Pui pia mai e ui a loa, iai whawhika uli, ke minga i lau langi. Ase mea kua whakiki a i whawhika uli, peunga sa hoi ka mapa ia. I lang tusi ngā o le lau tātou si. Ia ma leo whamamlama koi mai mo mai o tātou tunu. Ia mbori whaftai lau whionga. Tai mo poklame hare yaso. Wapia lau whionga whamai el tā poklame se talo. Whamai el tātou poklame se talo. Ore vi inga le tamā, le alo, male nganga pa ia, pe rona vi inga sa le amtanga, whapea fōi ona pōnei māsa uma, i le whaau lava. Amene. Yesu e, whamangara mai a mātou nsala, la vea mātou ma lea whi i wheri, tai a nganga uma le langi, ai maise a nganga o e a pito e popo ngatia, whatasi le li ma utou, pai fo me tuma pelunga ya sa mo uma lava, whamanyanga le tua, le ona le mana uma, swafa tama, le alo, le nganga pa ia. Amene. Tātou pōkalai nā mo nei koe whiawhi, o mia tere, whasau sango tutoe, whasoi foi.